Hello and welcome to Prime News. Now look at the headlines. Every household in Goa to have toilet by 2017. Patra Devi to Pole corridor. Financial assistance to faithfuls visiting Lanka. CM assures on Liberation Day. "16 children, including 2 girls, escaped from Upnagar. 5 back in custody. Inmates go berserk, ransack Upnagar property, attack police and staff." All sections need uplift for overall development. RSS Chief Mohan Bhagwat appeals to serve society for nation's development, says new government on right track. Excise officials raid illegal distillery in Zuarinagar, seize 500 cartons of adulterated liquor. 6 workers, including women, arrested. Pro bono owner at large. And Goa may soon have concretized highways. Union Minister Gadkari agrees to extend Mumbai-Konkan road concretization plan to Goa, assures sanction of 100 crores. And now the news in detail. 28% of houses in Goa do not have toilets. Goa will have toilets in every household by 2017. The assurance has come from CM Parsekar on 53rd Goa Liberation Day. Considering Mopa Airport, government has plans for a special corridor from Patra Devi to Pole. Chief Minister also announced financial travel assistance of 12,000 rupees for first 500 faithfuls visiting Sri Lanka for canonization of Blessed Joseph Vaz. Goa celebrated 53rd Liberation Day. State ministers and other dignitaries witnessed the occasion. Chief Minister Parsekar took the guard of honor. For the first time, DYSP Sunita Sawant took charge as the lady commanding officer of the parade. राज्यातल्या काय सरकारी शाळांनी अजून भुरग्यांक शौचालयाची सोय ना. गोंयांत अजून 28% कुटुंबाकडेन शौचालयाची सोय नाशिल्ल्याचे निदर्शनाक आयला. आयच्या ह्या सांगूंक सोदता की म्हज्या गोंयांतल्या दर एका घरान पुढच्या 2 वर्सां भितर म्हळ्यार 2017 अखेर मेरेन ही सोय उपलब्ध करून दिवपाचो म्हज्या सरकारान थारायल्लें आसा. हाचे खातीर खास योजना तयार करपाचो सरकारचो विचार आसा आणि कॉर्पोरेट जगताच्या मदतीन ही योजना चालीक लायतले. वाडते अपघात आणि येरादारीची जावपी कोंडी नजरे समोर दवरून राज्यांत येरादारीचे जाळे निर्माण करपाचे ध्येय सरकारा मुखार आसा. उत्तरेत जावपी मोपा विमानतळ नजरेत घेऊन केंद्र सरकारच्या मदतीन पोळे ते पेडणे मेरेन दक्षिण उत्तर कॉरिडॉर बांधपाचेर सरकार गांभीर्यान विचार करता. ह्या सोहळ्याक हाजीर रावताल्या 500 भाविकांक प्रत्येकी 12,000 रुपयाची विमान वाहतूक प्रवास सवलत सरकारचे वतीन दितले अशें आयज हांव हांगा जाहीर करता. Chief Minister presented Chief Minister Police Medals, President Fire Service Medal, Chief Minister's Fire Service Medal, Home Guard Medal, State Agriculture Awards, Father Inacio Almeida Award for Organic Farming, Krishi Ratna and Krishi Vibhushan, and Persons with Disability Awards on the occasion. Freedom fighter Mohan Ranade has been honored with the status as State Guest Honor. आणि त्यामुळे 4 दिवसांचे त्यांचे वास्तव्य, त्यांचे फिरप, त्यांना ज्या ज्या कार्यक्रमाक वचूंक जाय ते सगळे शासन करतले. पण हांवें म्हटलां की हे नंतर केन्नाय तुका गोव्यात येवन दिसलें जाल्यार यू विल बी अवर स्टेट गेस्ट. Senior reporter Lokik Shilkar with Omkar Falari for Prudent. Liberation Day was also celebrated in the state at the Taluka headquarters. Ministers in the presence of MLAs and others unfurled the Tiranga. Various programs were also held on the occasion. गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर अनेक जणांनी संघर्ष केलो, त्याग केलो आणि अशा तरेचो एक संघर्षमय इतिहास. श्री कुंकोलीम चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाच्या वतीन आज गव्हर्नरा आमी एक मेमोरेंडम दिला. तेजी आयज विजीट हांगा ह्या इतिहासीक भूमीक जाली. आमचे 2 डिमांड आमी दवरलात. एक की आमचो इतिहास आमी कितले वर्सां जाली मांग करत जाले की पाठ्यपुस्तकां घालपाक, सिलेबसां घालपाक, एड्युकेशन सिलेबसां हे अजून फुलफील जालें ना. आमकां
सगळ्या सरकारान काँग्रेस सरकारान प्रॉमिस केले, मागीर BJP आतां प्रेझेंट सरकारान प्रॉमिस केले. असेंब्लीक प्रश्न आयलो, असेंब्लीक कमिटी करता म्हणली, पूण ताजेर कांय अशें एक सोल्युशन आयलें ना. आनी आमकां दूख जाता की आतां एटलिस्ट आमी लास्ट हो एक प्रयत्न म्हणून तिका गव्हर्नराच्या ऑफिसांतल्यान हो डिमांड पास जावचो की पाठ्यपुस्तकांक आमचे हो इतिहास येवचो. It is also an occasion to remember the supreme sacrifices of our freedom fighters who sacrificed their lives, their families, and pay tribute to all those freedom fighters because of whose efforts and sacrifices we secured our liberation. सबंद जनतेची ती जबाबदारी आहा आणि त्याच्यापेक्षा चड म्हाका दिसता जे माणकुली भुरगीं स्कुलान शिकता तेंच्यांनी एकच मंत्र घेवपाची गरज आसा की शिक्षण आणि हार्डवर्क. ही बाब नितीन गडकरी जे युनियन मिनिस्टर फॉर रोड अँड ट्रान्सपोर्ट हांचे बरोबर काल आमचे जे मनोहर पर्रीकर डिफेन्स मिनिस्टर आसा तांची आणि म्हजी स्वताची आणि ताजे बरोबर तांच्या ऑफिसरांची मिटींग जावन 250 किलोमीटरचो कॉन्क्रीट नॅशनल हायवे NH4 आणि NH17 ह्या हातूंत कोस्टल रोडाक घेवपाचो तांणी संबोधीत केले आणि त्या प्रमाणे आमकां प्रपोजल धाडपाक मान्यता दिली. आणि म्हणून जो इतिहास विसरतो त्याला भविष्यकाळ नसतो. म्हणून आपल्याला इतिहास हा आपला स्वतःचा मुखोद्गत असला पाहिजे, पाठ असला पाहिजे, दुसऱ्यांना सांगता आला पाहिजे. It's time for a short break. Stay tuned.